Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundire rero tugaruke ku makuru arimo aragenda agarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tugaruke kuri iyi nkuru aho urukiko rw'ikirenga rwemeye kwakira ikirego cya Ingabire Victoire. Urukiko rw'ikirenga rwategetse ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza agaragaza ko ingingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza shinjabyaha inyuranye n'ibiteganwa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga cyakirwa kigasuzumwa. Umunyapolitike Ingabire Victoire Umuhoza yatanze iki kirego agaragaza ko ingingo y'106 yerekeye imiburanishirize y'imanza shinjabyaha itandukanye n'ibiteganwa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo iya 29 agace ka B61 n'izindi, asaba ko yakurwaho. Iyo ngingo kandi igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye afatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranweho icyaha, rubahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Ingabire kandi yatanze icyo kirego bishingiye ku rubanza ubushinjacyaha buregwamo Sibomana Sylvain na bagenzi mu rukiko rukuru, aho umucamanza yamuhamagayemo agatanga ibisobanuro byaje no gutuma rutegeka ubushinjacyaha kumukoraho iperereza ryatumye atabwa muri yombi. Urukiko rw'ikirenga rwabanje kwemeza ingingo y'uko Ingabire Victoire Umuhoza afite inyungu zo kurega kuko ibiteganwa n'ingingo y'106 byamugezeho ingaruka ku giti cye kandi bikaba byazigira no ku muntu uwo ari we wese. Uhagarariye intumwa nkuru ya leta yagaragaje ko uru rubanza rutazasuzumwa kuko hari urundi rubanza rw'uwitwa Mutebwa Alfred rwasuzumye ku ngingo isa n'iyari ya 121 kandi ko yaje no guhindurwa biturutse kuri urwo. Yavuze ko hari ubwo ubushinjacyaha bushobora kubura ibimenyetso kubera uri gukorwaho yahishiriwe, ariko bikagaragara mu rukiko uyu munyamategeko nubwo umucamanza ategeka ubushinjacyaha gukora iperereza, ariko ateganya ibiva mu iperereza kandi ko iyo bigaragaye ko nta bimenyetso bigize ibyaha urubanza rurakomeza. Abahagarariye intumwa ya leta bagaragaje ko hari ihame rya res judicata risobanura ko urubanza rwamaze kurangira neza kandi bikozwe n'urukiko rubifitiye ububasha rutongera kuburanishwa ku nshuro ya kabiri hagati y'abantu bamwe ku kibazo kimwe. Ingabire Victoire Umuhoza yerekanye ko kuba itegeko ritegeka ubushinjacyaha gukora iperereza bigaragaza ko n'ibivamo biba byamaze gufatwaho icyemezo. Yavuze ko nubwo urukiko rwari rwafashe icyemezo mu rubanza rwa Mutebwa, ariko uburyo bushya ingingo yanditswemo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Uru rukiko kandi rwavuze ko hakurikijwe ibitekerezo by'abahanga mu Bufaransa barimo n'abarimu muri kaminuza bigisha amategeko, bavuga ko ihame rya res judicata iyo haregwa ingingo harebwa igitekerezo gikubiye mu itegeko rigerwa. Rwagaragaje ko iryo hame ridakuraho ko rwagira ibyo rugogora cyangwa
ruhindura rushingiye kuri ibyo bitekerezo, kandi rwavuze ko ihame rya res judicata ritubahirizwa ku itegeko ryanditswe bushya, bivuze ko ryongera kuregerwa nk'uko byakozwe n'urukiko rw'ikirenga rwo mu Buhinde. Ibyo kandi ngo bikorwa hagamijwe kumenya niba umushinjamategeko yarubahirije icyemezo cy'urukiko ku ngingo yari yararegewe mu kuvugurura itegeko. Urukiko rw'ikirenga kandi rwagaragaje ko ubwo itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ryavugururwa hitawe ku cyemezo cy'urukiko, ariko iyo ngingo igumana igitekerezo cy'uko urukiko rushobora gutumira abantu mu rukiko nubwo ryahinduye uburyo bikorwamo. Urukiko rusanga hari ibintu byahindutse muri iryo tegeko, rikaba ryarashyizemo ibitekerezo bishya, ari nabyo biregerwa mu rubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza. Urukiko rw'ikirenga rusanga ikirego cyatanzwe na Ingabire Umuhoza Victoire gikwiye kwakirwa kugira ngo gisuzumwe. Rwategetse ko iburanisha rizasubukurwa ku wa 4 Werurwe umwaka wa 2026. Ibi bisobanuye ko uru rubanza rwa bamwe mu bahoze ari abarwanashyaka ba Darifa Umurinzi barangajwe imbere na Sibomana Sylvain mu rukiko rukuru ruzakomeza nyuma y'uko uru rwa Ingabire Victoire rufashweho icyemezo n'urukiko rw'ikirenga. Tuvuye kuri iyo nkuru kandi dukomerezeho iyi nkuru nayo yo mu karere ka Nyanza, aho umurambo w'umugabo wasanzwe muri pisine ya hoteli muri kano karere ka Nyanza kuri uyu wa gatanu tariki ya 16 Mutarama 2026. Itangazamakuru ryageze kuri hoteli yitwa Urubuto iri mu mujyi rwagati wa Nyanza mu mudugudu wa Gakenkeri mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana, aho biriya byabereye. Byagaragaje ko muri iriya hoteli habaye ikintu kidasanzwe. Bamwe mu bakozi ba hoteli bavuga ko hari abanze kuza mu kazi batinya gufungwa, harimo manager wari wakoze amanywa nawe yabahamagaraga buri kanya abasaba kuza mu kazi. Kuri pisine ya hoteli hari ibirango by'uko itari gukora. Mu bakozi bakoze nijoro, mu gitondo n'amanywa nta n'umwe wari uhari. Bamwe bari batashye, abandi bafunzwe, abandi bacitse inzego z'umutekano. Nta mukozi w'iyi hoteli wemeye kuvugisha itangazamakuru. bavugaga ko babikoze bakwirukanwa mu kazi. Amakuru kandi agera mu itangazamakuru avuga ko ahagana saa moya z'umugoroba wo ku tariki ya 15 Mutarama 2026 umusekirite w'iriya hoteli yitwa Urubuto wari wakoze ijoro yagiye mu kazi yambara imyenda asimburana na mugenzi we. Hashize akanya ajya koga muri pisine, dore ko iriya hoteli isanzwe yorohereza abakozi kuko abahakora bogera. Ubu nibwo uriya yagiyemo ariko ararohama arapfa. Nyakwigendera yari mu kigero cy'imyaka 45, yitwa Nzabihimana Charles, yari yubatse afite umugore n'abana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassani yabwiye itangazamakuru ko bakimenya aya makuru bihutiye kujya habereye ibyago bari kumwe n'ubugenzacyaha hatangira iperereza. Yavuze ko iperereza rigikomeje ndetse hafunzwe umugore n'umugabo n'abandi bakozi biriya hoteli. Amakuru kandi agera mu itangazamakuru avuga ko umugore n'umugabo bafunzwe nibo bari nyiri iriya hoteli, gusa hari n'abandi bakozi bari kubazwa iby'urupfu bahise bacika inzego z'umutekano. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Abakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire dusoreze hano n'aya makuru tuba twabateguriye. Icyo tubasabye muri munsi y'amakuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Amakuru yo ya Deep News TV nakagaruka.